Bana beso dumelang, ke a dumedisa. Ya dumedisang ke Makatollo wa Kgoro Dikatuwe, Makatollo wa Topo tse Tshweu tsa Mangwape, Makatollo o kgata tsela meleng sikoteng o tlosa lefifi bathong a bapetse ka kganya. Makatollo ke ne ka hare ho lona. Ke a dumedisa kgutlo tse nne tsa lefatshe, Borwa, Leboya, Botjhabela, Bophirima. Ke a dumedisa bana beso, ke ne ka hare ho lona. Ha re amohele motho o mong le o mong ya qalang ho bona sefahleho senana, re ho amohela ho Dr. Phoka TV channel, ka ho amohela lelapeng la rona. Jwale subscriber mono, subscribing ha o qeta ho subscriber, thumbnail o ipepete, notification bell, hore molaetsa o mong le o mong o kenang o fihlele ho wena. Jwale bana beso, ha esale ke kene poneng, ke tshwara mona le mane, ke tshwara mona le mane, ke ya hodimo lefatshe, ha ke thole nako ya ho dula fatshe, ke a phethesela. Jwale ha ke kope tshwarelo, mara ke teng, ke itse ha hona mo ke yang, ke teng tse ke le maphathephathe fela, ke matha dithota, ke etsa mehlolohlolo, mara he ke teng he. Taba ya rona ya kajeno bana beso ha e telele, ha ke no kgutla ka taba e telele, ke batla ho beha taba e kgutshwane hore sometimes consultation it can delay your process. Taba ya ho hlahloba ho ka nna wa delaya process ya hao. Phoka wa o tjho jwalo, se ke sebeditse ntse ke sebetsa le kajeno, ke bone batho ba bangata be ke sebeditseng le bona le bao ke sebetsang le bona. Bana beso, batho ba thabela ho hlahlobuwa ho feta ho sebetsuwa. Tlhahlobo ke ya ho bontsha dintho tse tlo etsahalang kapo tse etsahetseng. Tlhahlobo bo yona ha e kgone ho lwantsha letho. Ha o so o bone maemo hore a eme ka tsela e jwang, ebile a ipakahatsa ho ya ka moo wa tsebang ka teng, why o sa nke stepe, o phamise maoto, o lokise bothata bono? Ke yona ntho e ke lekang ho e botsa eno fela ho lona bana beso, cause ke ithutile hore batho ba bangata ba thabela ho hlahloba, ene hlahloba ha e thuse ka letho, empa fela e le ho elelliswa hore ho na le mathata a tjena, a tswa ho kana, a tswa kwana, a tswa kwana, a tswa kwana, a tswa kwana. Ya bobedi, ho na le batho ba ntse ba mathana di dingaka hona jwale, ba batla ho confirma taba e builweng ke ngaka ya pele, ba batla ho e confirma. Bana beso, taba ya moleko o ya ikgakanya kapo o ya iphapanya, moleko kapo o ya iphetola, moleko o ka itshirela, ke be ka tsela jwalo. Jwale o tlo fumana hore o tsamaya dingaka tse 10 ska ha le rata ho confirma taba dingakeng tse 20 before. O ya tsamaya o ya ngakeng yane, ngaka yane e bona thokolosi, yane e bona serithi, yane e bona nowa, yane e bona eng. So nako eo ke nako e moleko o ntso o tota, ke wena o batla ho ba sure moleko o ya tota, and wa iphapanya bona hore hosane o hlahelwe so. Batho ba bang hape ba kgona ho isirela ka dirithi tsa batho ba bang ha ba lawyer, ba kgona ho itshirela ka dirithi tsa batho ba bang ha ba lawyer, hore ho hlahelle batho ba bang bona ba patehe. So nna ra diswa ke kgothalletsang batho ba tlang ho nna bongata hore o louwa ke mang, it doesn't matter. What matters ke hore wa lawyer, and le wena o ya bona hore wa lawyer, so o thusahala ka tsela e jwang, e se hore o louwa ke mang bana beso. So ntho tseno di ka nna tsa phamisa ho fumana hore siki ntse e tota, ya tota, wena o busy o batla ho sheba ha motho a tlamehile a phekole kapo bothata bo lahlwe, bo suthiswe, ebe bothata bo felang. Jwale Phoka wa re jekela, o itse before re hlahlobe re etseng. Yes, hlahlobang, but not le etse ka re tlhahlobo ke yona tshebetso, ke yona e tla le thusa. And hona le problem ya tlhahlobo ya batho ba batla ho hlahloba, batho ba batla ho utlwa dintho tse siko maphelong a bona, ba batla ho utlwa ntho tse siko maphelong a bona. Ke na le utlwa batho ha ba bua mona, mona Mthakwane ha mfihlella hantle, ha ngotla kore o batla ho utlwa ntho e siko, like hore batho ba kgolo hore ya wena ona ke ngaka kapo ke
ha ti yona nthonyana eo e nyane eo e nyane eo e we doubtang wena ke yona ntho e tlo lokisang bophelo ba hao eo e jwetswang ke ngaka e qetileng motho a sa maobane kapo ke moprofeta ya motjha yona eo e nyane eo ke yona ntho e tlo lokolla ntho bophelo ba hao tswa fa o e etsa hobane o file ka re ke ntho e simple ye domo o bizutsa madingaka o re dingaka di khotsofatse ha o hlahlobehi ka o lekana o batlana le ntho e siko tlhahlobong ye siko e kgolo e ka nyere sa itsebeng hore ke e feng eno. So bana beso le yona ntho eno e ka nna ya delay ya taba ya process ya o siki ka nna ya tota ya tswela pele wena o ntso batlana le ntho e kgolo e kana o ntso go dingaka ha di a fitlella mo ke batlang ha di a fitlella mo ke batlang a ntho batla ntho e siko yona e nyane eo e doubtang ke yona ntho e le horeng e tlameha hore e lokiswe. So 068 213 43 74 ke teng residency ya bana beso plus station sa trene ke teng mono tsatsi le tjhabang le dikelang ke teng kenya appointment ke teng. So tlhatlhobo le se ke la idumella hore e etse hore process ya ntho le batlang ho etsa e le e delay kapo siki e tote ka nako e nngwe ha ntse le tlhahloba ka ntle yes it's fine motho wa kula ho lo confirma ntho e confirme motho a ntse a thola ntho ya ho nwa ene neng ke le ithuto hore ha le tlileng a ke motho ha kula okay ngaka ke ena ya mbona wa kula mofutseng o tshwere ke lehlaba why ka milo o hlahlobe lehlaba leno hore le tswa ho mang o batla lo qabana le bo makhelwane o batla ho qabana le di-family tsa hao ha re tsebe wa o sa re felang fe ntho lehlaba ke fodise lehlaba ntho engwe le ngwe fela re hlahlobe dintho tse re sa di tsebeng kapo dintho tse re di suspectang ho hlahlobuwe tsona fela e be tsona tse batlelang tsela and ha o ithotse ntho we khona we hlapholla kapo we arabela ka ro tlhahlobo hore ntho e tjena ya kopana se kana ya kwana le kwana wa lo utlwela ka mang kwana wana o fitla kwana o lo bua ntho e very same I twist hanyane fela e se ka kopana le yane o tarakane la o qetela jwalo o tarakana wa tsaba mutarakana o tarakane jwalo. So bana beso tlhahlobo e ka nna ya etsa hore process ya hao ya o thusahala e delay because of wena o batla ho utlwa ha o batle ho actor o batla and ho utlwa hore o etsahalang ha o no thusa maemo ao o leng ka hare ho ona hona jwale ntho e tlo thusa maemo a leng ka hare ho ona hona jwale ke taba ya hore o acte o ye pele hona le batho ba phekolehileng hona le batho ba fodileng ho nna mona le hohle mo ba ntse ba fola ba sa hlahlobuwa dingaka tjitja tse rekisang meriana ditseleng mona tse fang batho ditlhare fela ba ba qoqele mathata a bona ba sa hlahlobuwa empa batho bano ba kgone ho fola tlhahlobo it is not everything khona le batho be loreng ba bang ho nna mo bana le bo 7 months 8 months ba tla hona ba hlahloba every month o Peter the very same thing ho bo hlaiswe ditaba tse ding but ha active yena o thabela ho hlahlobuwa. So bana beso ne ke re ke le bontshe fela hore taba ga e kile o ntate mang ka lo itsheba o njwetsitse ka khutla ka ya o ntate mme mang ka kwana mme Masuwedibele ka kwana le yena o nshebile ke re ke ba profeta ba itse tjena le tjena ha e no thusa ka next o sna step so sinkang hore o tsebe o thusahala le khale ke a le bona ke re ke le elelliso bana beso hore tlhahlobo hatch ha no thusa letho ntho e tlo thuswang gore le sebetsuwe but tlhahlobo o ka nna thabela ho utlwa le ho kala dingaka tse ding le ba profeta go ba strong ha kae ba bona ha kae but wena o tla nne o stuck if o sa lokisi bothata bo o leng ka hare ho bona. 068 213 43 74 Dr. Phoka ke teng bana beso ka mehla le matsatsi ke a leboha.